kumurung kumasang kirang-kirang coklat tandang-tandang cemangkat gagak kumregak lalu pernah sama kasiyogo kemakarya karyane raja mure kertarjo turu bosore raja kumurung kumasang kirang-kirang coklat tandang-tandang cemangkat gagak kumregak lalu pernah sama kasiyogo kemakarya karyane raja mure kertarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedaya warga Dusun Kuacang Desa Sukodadi. Leres nggih? Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak Lurah ugi Bapak perangkatipun. Mboten supe. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak Keamanan. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasukatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi loro sigar. Ada Mbak Nurpa di lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Oke, terima kasih. Nggih, wilujeng dalu, Mas. Mas Jono. Aku rada lali aku. Nek ana jenenge aku ya nyaut. Nggih. Matur suwun ning Nur Fadilah. Nggih, Mas. Sampun ngaturaken tembangipun Loro sesigar. Loro saigar. Niku artine napa, Mas? Wis pokoke loro dalam hati tapi saigar tok, di saigar. Cek jare aku nggih loro njaba jero. Ngoten nggih. Nggih, matur suwun ning kelawon ing menawa Wulandari sampun ngaturaken sembah dumateng masyarakat. Sika dadi dusun Kuacang. Nggih. Haji sugeng dalu Bapak Ibu, Mas-mas, Om-om. Sugeng dalu. Sugeng dalu nggih. Penontonnya antusias banget.
Nggih, semangat. Merayap nggih. Merayap. Semangat banget soalnya emput dangu LBWC mboten pentas ten dusun mriki. Oh, nggih. Nah, berapa tahun yang lalu pokoknya wis kangen pol pokoknya nggih. Nggih, keuangan kul nggih keuangan kok. Heeh. Kali warga mriki nggih ya. Nah, gini iki tampilan LBWC yang sekarang manajemen dari Abah Didi Perwanto ning selalu mencari yang terbaik dan mengikuti tren masa kini. Budi Wijaya Entertainment buat percaya. THC Audio nih kerja bareng kali Fajar. Yes, pokoknya aku lalu. Di samping Anda gitu loh. Oke, langsung kemauan dibonaturi panjenengan Bapak Panitia nih. Bapak Panitia nggih. Dibonaturi mingga ten Saksono pagelaran LBWC. Monggo Bapak Panitia. Nah, kita tawarin. Oh, Bapak Lurah Rumien, wonten. Bapak Kepala Desa. Oh, Bapak Kepala Desa. Monggo pripun? Monggo. Pripun Bapak? Pripun Bapak, dereng siap napa? Napa kula jemput? Oh, ten pundi? Bapak Lurah. Nggih. Bapak Lurah. Sinabing ratus, panjenengan Bapak Kepala Desa ning. Niki dari bolo-bolo jamaah haji Jombang lab streaming mengikuti. LBWC selalu mencari yang terbaik. Nyuwun lagune. Warung Tendo. Warung Tendo. Nggih, dari bolo-bolo jamaah haji Jombang. Matur semadawon Warung Tendo jadi. Ugi dari Kediri Gunung Kelut juga hadir yang diminta Warung Tendo. Warung Tendo. Nggih, matur suwun Mas. Kalau dirimu minta nanti kesini bisa ambil. Enten Gerajakan Banyuwangi juga Mas Jono. Nah, yuk diretos kita kasih Warung Tendo dulu. Warung Tendo dulu. Nggih, Abah Didi sambil kula waos nggih, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Disayang. Disayang tak enggak Mas disayang. Disayang. Disayang ya. Oke, yuk. Anget-anget kopi susuri gombong roti Halo Mbak Ika yang ada di rumah. Jenengan tak kanteni loh Mbak. Beliau lagi cuti dulu. Yes. Gimana Ayo kok? Mas. Perkenalan. Siapa dulu Mas? Yuk, Neng Yantika. Bocah kaku dewi. Siapa lagi Mas? Susul Neng Adis. Si kecil mungil. Si kecil-kecil dulu. Yuk. Yuk. Neng Adis goyang. Neng Adis goyang. Yuk. Yuk. Neng Adis goyang. Neng Adis goyang. Siapa lagi Mas? Nur Fadila. Ayo Mbak Nur. Mbak Nur. Tunjukkan bokongmu Mbak Nur. Awas, minggir, minggir. Asal, 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 asal. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Sampai bawah, bawah. Siapa lagi Mas? Si belajar Sanana. Ayo belajar. Ayo sing seng. Tinggal satu. Dirimu sendiri. Mau sing cilik-cilik sampun Bu nggih. Sing kecil-kecil sampun. Sampun. Kari sing apa Bu? Kari sing apa? Sing gede. Wes. Gara-gara pernipan nih makanya gede. Ayo. Si gemoy. Ayo Mas. Asik, mangga. Tak gitu. Oke. Aku gak iso kayak Mbak Ika. Yuk, lanjut. Anget-anget kopi susuri gombong roti awas lalu kota yang Warung Tendo nggih, matur suwun terima kasih. Arek gue dari Kediri. Dan juga apa? Juga dari Bolo Jamaah Haji. J. Lagi mirsani di Mekah sono neng. Luar biasa ya Jono. Alhamdulillah tembus Di dari Mekah sana. masih bisa lihat streaming. Insya Allah nanti pulang tasyakuran mendatangkan LBWJ. Oh, amin. Kurasa Nggih begitu ta? deh. Kira-kira begitu. Muga-muga wong endi lho. Trajatim, makasih Bolo.
Jam Jono. Dari Sabu Terongan hadir yang diminta gulu pedot. Sabu Terongan. Trans Jatim? Enggak ya? Oh. Pripun dari Bapak Panitia di Bapak Kepala Desa. Selaku manajemen Mas Dwi tolong dikonfirmasi Mas. Enggak ada. Oh, Mas yo. Kula kirana Bapak Kepala Desa sing di depan niku wau kok niku kusut-kusut. Itu orang penting. Yuk Delewung, kasih gulu pedot Mas. Dia diminta gudot karo sopo ya? Aku mah. Neng Yantika. Ke Mas Jono. Juga bareng-bareng lagi Budi Wijaya. Juga ada Delewung Polo. THJ Audio terima kasih. Tuhan diarani pasir. Pasir. Kapan kelion ore pinggir. Ketemu awal langsung mesir. Keliputan koyo kehilangan. Uwe kelapa arane gelugu. Bisikari di poro dadi pitu. Sabenino isut sing bisa turu. Teman riko ngomong sing kawatu. Hari-hari bakar kendang keri. Sampai kering oleh jernih kiri. Kedang coba sak curug bacodot. Di bawah urung bermudi curug pedot. Bodongnya sami enake urapan koko ati. Iki kaya wong kanggo riko. Gedang ijo sak durung diperenteli. Dosen percaya tenan dodo iki. Delewung. Budi Wijaya. Terima kasih. THJ lagi. Sarkut Multimedia. Terima kasih Mas Jamian. Tuhan diarani pasir. Pasir. Kapan kelion ore pinggir. Ketemu awal mesir. Keliputan koyo kehilangan. Uwe kelapa arane gelugu. Bisikari di poro dadi pitu. Sabenino isut sing bisa turu. Demen riko ngomong sing kawatu. Ayo Mas. Aring-aring bakar gedang keri. Sampai kering oleh jernih kiri. Gedang toko sak curug dibacodot. Di bawah urung angor kuning soda pedot. Godhong sami enake urapan koko ati. Iki kaya wong kanggo riko. Gedang ijo sak durung diperenteli. Dosen percaya tenan dodo iki. Hari-hari bakar
terjun bersaing sampai ke Indonesia mikirin gedang sopo sak curo di pacodot di bang mulang angger kulune sen bedot Godhong sari enake ora pot-poti iki kaya wong nganggo riko gadane jos sak jurang dipereteli dong sing percaya badan dada iki mulang angger kulune sen bedot percaya badan dada iki sing percaya dodo iki Terima kasih. Satu tebang gulu pedot, request dari Sabu Terongan. Terima kasih buat terus berdoa ye. Neng kalau nggak ada request, waktu tinggal satu lagu. Satu Apa? lagu. Gerajakan Banyuwangi. Awet durasi waktu kita bagi, makin pinagi wonten acara bedayan serba serbi. Yuk. Nggih. Masih semangat nggih, Bu, nggih. Tasik semangat nggih. Untuk Bapak Ibunya masih semangat. Masih semangat nggih. Digoyang bareng Buti Wijaya. Yuk.
Kening Grajakan Banyuwangi niku tempat terakhir nggih. Siap Mas. Nah, ngapunten sederenge waktune kita bagi. Siap. Ben boten kedalan. Yuk, langsung kemawon perform terakhir.
panggilanku nggodha ati rintas siang dalu kinerpot jiwa raga ngondhah rasa tumete sing kalbu lirku ya sekoro datang bisa ngluluke hatiku suwe gak nyenteni limungi di anantur berhenti dadya ati sawiji nantian adoh tak lakoni kinerba citaraga ngandhah rasa rasa ing sisiku mugi Gusti nglilani tresnaku dadiku mati Putih. Dae